Hello maxaka mjani endhawini ta ku hambanahambana namuntlha hi ta hi ri lambe eka movha na ku ba tinsimu ta 2018 leti ni nga titwa mene DJ Figo very hi la ku pompa phela ti ta xitsonga ti tele ngopfu hi nge teti DJ Figo ne Donida. Yo, hey. Yo, DJ Rasta Lewana, you're the Holy Ghost. Tatele ngopfu tirhani mavasa i ta humesa single ya yena loko hela n'hweti ya leyi nga ka yona swi vula n'hweti hela ri next week I think ya hi ta va yimele yona
reckon DJ Rasta chiri album ya xona yi ta huma ka ri khala xi xi byela munhu yi ta huma rini mara yi ta huma DJ Rasta featuring Amanda ya what mama say the money that the telling it which one is this? Oh! It was Zaya. Ragaren. Ah, this single that 2018 tapa. Moinda. Yo. Me bata por ma Juli lo. Ngavula single ya 2018 ngavula ngwatlaza sikola sweswo. Who can be able to come to another pin my Ghana Sunclan? What? Hi. Ampo chacho ampo biwa Steve mara velen drui ngati titsele moyinda Botin command lewa yiri bafana baka command kahle kahle single yakho ata batsi muta 2018
katele leswi moyinda inangena phela inangena la kuna vushindende funa vu mambaulela kutela production lewan DJ Terrell. Pero como le esperaba comando para superar mi show. Mala Joyce, mala man. What? Nisho vago chisele show ani Mala Joyce. Siku rin'wana hi fanele kuma N'wana Joyce ka nkanelo wa gingirikani serious straight. Remix ya N'wana Joyce Nation. N'wana Joyce mani. Ya N'wana Joyce tinsimu ta 2018 to meditele va ka hina nge ti hate ti tele ngopfu va tele nge va hlayi va heta va tele ngopfu hi leti meni ka hlangana tona and ndzi to khadi bata hisa and hayi mele tin'wana leti nga ta tlhe ti huma and ni tshemba ku ri va busy swinene na tinsingi mayito ya N'wana Joyce njhani hayi va ri remix leyiwani hayi a hi tlakiseni ririmi ra Xitsonga va ka hina a hi ni mahlweni hi tlakisa ririmi ra Xitsonga hi nga chavi na ku biha na kun'we Voilà, ta bona karota eka stars le tsele ke jara a destiny to tora so mi wene